Simu yako ya Android inajaa mara kwa mara kwa sababu tu hauna hii application moja ambayo nikikuonyesha basi utasahau kabisa kuhusu simu kujaa. Simu ina vitu vinaitwa cache. Kila unapotumia application basi inakuwa inatunza cache. Hizo cache zinasaidia sana kumaliza storage ya simu. Ngoja nikuonyeshe jinsi ya kuondoa cache kwenye application zote kwa kukliki mara moja tu. Ingia Google Play Store, download application inaitwa Zero Cleaner Clear Cache. Alafu ifungue, alafu itakuleta hapo, wewe bonyeza analyze hapo. Ina maana yenyewe inakuonyesha kabisa kwamba una GB ngapi ambazo ni cache ambazo zinakumaliza battery. Bonyeza kwenye analyze, alafu itakuletea application zote ambazo zina cache. Hapo ukibonyeza clear, ubonyeza start, yenyewe itaanza ku clear cache kwenye application moja moja. Kwa mfano Facebook ina clear cache yenyewe, wewe ugusa popote, inakuja Google ina clear cache yenyewe, inakuja tena kwenye application nyingine kama Chrome ina clear cache, ina clear cache kwenye application zote. Unaona hapo na application 76, ina maana yenyewe ita clear cache. Wewe huna haja kuhangaika, kaa pale chini kunywa kinywaji, alafu kisha maliza utakuta imeshamaliza kila kitu.